Pa to pa ne smem povedati. Matej. Luka Dončiča. Motivacija. Zadnji Alba. Danes preljubno sem sprednjo pneumatiko na avto. Delaj tisto, kar imaš rad. Ne googlam, ker vedno pride do raka. Ležal bi na plaži. Najtežji izpit mikrobiologija, najlažji izpit... Pa to pa ne smem povedati. Medicinci so verjetno najbolj nori študenti od vseh. Mogoče je to samo taka predsodek, da se samo učimo, ampak je to v realnosti čisto drugače.